το μέτωπο, μπάλι, τα φρύδια, βέτουλατ, οι βλεφαρίδες, κερπίκατ, το μάτι, σούρι, σούμψι τα μάτια, η μύτη, χούντα, το μάγουλο, φάτια, σούμψι τα μάγουλα, το αυτί, δέσι, σούμψι τα αυτιά, το στόμα, γκόγια, τα δόντια, δόμποτ, η γλώσσα, κιούχα, τα χείλη, μπούζετ, το σαγόνι, νόφουλα, το πηγούνι, μιέκρα, ο αυχένας, τσάφα, ο λαιμός, φύτη. Në varësi të nyjes që unë përdor të dashur të gjuhës, pra o, i ose to, kuptoni që bëhet fjalë për një emërtim të gjinisë mashkullore, femërore ose asnjanse. Megjithatë, në disa raste përdoret edhe nyja ta, që i takon asnjanses shumës, si për shembull ta dhotja. O omos, supi, to stithos, gjoksi, i plati, kurizi, to stomachi, stomaku, i mesi, mesi, to braccio, krahu, shumësi ta braca. O agonas, bëryli, shumësi i agones. Kjo i takon mashkullores shumës, për shembull. O karpos, kyçi i dorës. To heri, dora, shumësi ta herja. To nihi, thoj, ose ta nihja thojt shumës. Το πόδι, këmba, shumësi ta podhja. Το γόνατο, gjuri, shumësi ta γόνατα. Ο astragalos, kyçi i këmbës, shumësi i astragali. I gaba, pulpa e këmbës, το αεροπλάνο, αεροπλάνη, η πτήση, φλουτουρίμη, το εισιτήριο, μπιλέτα, ο πιλότος, πιλότη, η, ose ο αεροσυνοδός, στιουαρντέσα, αριθμός πτήσης, νούμρη φλουτουρίμit, porta e hyrjes, pili επιβίβασης, μπιλέτα e hyrjes, κάρτα επιβίβασης, pasaport, διαβατήριο, βαλίτζε, βαλίτσα, μπαγκάζε, αποσκευές, ριέστη, σειρά, βέντι, κάθισμα, γιαστίκου, μαξιλάρι, κούφιε, ακουστικά, ρήπη σιγουρίμιτ, ζώνη ασφαλείας, λαρτësi, υψόμετρο, dalje në rast rreziku, έξοδος κινδύνου, γελέκ shpëtimi, sosivjo, krah i avionit, pteriga, pisht i avionit, ura, nisja dhe mbërritja tani, anahorisi, largimi, apogiosi, ngritja, prosgiosi, ulja, διάδρομος, πίστα, άφιξη, mbërritja, τελωνείο, zyra doganore, φύλακας, roje sigurimi, anιχνευτής μετάλλων, detektor metalik. Ku është valizja? Ku είναι η βαλίτσα μου? Zona e marrjes së bagazhit, περιοχή συλλογής αποσκευών. Καρότς μπαγκάζι, καλάθι αποσκευών. Μπαγκάζετ e humbura, χαμένες αποσκευές. Humbur dhe gjetur, απολεσθέντα αντικείμενα. Ασcensori, ασανσέρ. Hyrje, είσοδος. Dalje, έξοδος. Këmbim parash.
Pose cadës ehete? Mono 2, vetëm 2, ose 3, 4, në varësi të numrit që kemi mësuar. Po shkoni me pushime? Pjenete djakopes? Ne, ose ohi. Po shkoj në një udhëtim biznesi. Pao se na επαγγελματικό ταξίδι. Do të doja një vend afër dritares. Θα ήθελα μια θέση κοντά στο παράθυρο. Përse është vonuar aeroplani? Γιατί έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο? Mund të më jepni një batanie? Μπορώ να έχω μια κουβέρτα? Në çfarë ore do të mbërim? Τι ώρα θα προσγειωθούμε? Pra do të mbërim ose do të ulemi. Pasi kemi mbërritur në destinacionin ton, mund të na nevojiten disa fjalë të tilla. Mirë se vini, καλώς ήρθατε. Ku është pasaporta ime? Πού είναι το διαβατήριό μου? A keni ndonjë gjë për të deklaruar? Έχετε κάτι να δηλώσετε? Jo, nuk kam asgjë për të deklaruar. Όχι, δεν έχω τίποτα να δηλώσω. Po, kam diçka për të deklaruar. Ναι, έχω κάτι να δηλώσω. Jam këtu për biznes. Είμαι εδώ για επαγγελματικούς λόγους. Ose jam këtu për pushime. Είμαι εδώ για διακοπές. Do të qëndroj një javë. Δωμάτιο ξενοδοχείου. A ka tualet? Διαθέτει τουαλέτα? Do të jemi këtu për 2 javë. Θα είμαστε εδώ για 2 εβδομάδες. Na duhen 2 çelësa. Χρειαζόμαστε 2 κλειδιά. A janë të përfshira vaktet në çmim? Περιλαμβάνονται τα γεύματα στην τιμή? Ku është ashensori? Πού είναι το ασανσέρ? Duhet të flas me menaxherin. Πρέπει να μιλήσω με τον διευθυντή. Në dhomë nuk ka batanije, στο δωμάτιο δεν έχει κουβέρτες. A mund të më sillni një jastik tjetër? Μπορείτε να μου φέρετε ένα άλλο μαξιλάρι? Dhoma nuk është e pastruar. Το δωμάτιο δεν είναι καθαρό. Να duhen disa peshqir. Χρειαζόμαστε μερικές πετσέτες. Nuk ka ujë të ngrohtë. Δεν υπάρχει ζεστό νερό. Ku mund të gjej një taksi? Πού μπορώ να βρω ένα taksi? Faleminderit për gjithçka. Σας ευχαριστώ για όλα. Disa shprehje të urgjencës që lidhen me qëndrimin tuaj brenda në hotel. Kujdes, prosohi, zjarr, fotja. Dilni prej këtu, figjete apo dho. Ndihm, βοήθεια. Më ndihmoni, βοηθήστε me. Nxitoni, vjastite. Duhet të shkoj në hotel. Πρέπει να πάω στο ξενοδοχείο. Helikopteri, ελικόπτερο, αεροπλάνη, αεροπλάνο, τρένι, τρένο, στατσιόν μετρόje, σταθμός μετρό, βάρκ, βάρκα, μπιτσικλέτ, ποδήλατο, καμιόν, φορτηγό, μακίν, αυτοκίνητο, αυτομπούς, λεωφορείο, γκαράζ, χώρος στάθμευσης.
Të dashur dëgjues të Radio Ngjallja, këtu ka përfunduar cikli i parë i emisioneve që lidhet me nivelin A1 të gjuhës greke. Në rast se ju jeni të interesuar, mund të vizitoni gjithmonë faqen e websajtit të Qendrës së Gjuhës Greke, aty ku mund të gjeni disa modele testesh për të provuar